So gaif Còig Criomagan mwying Nathraichean. Ik adef y Còig ha badach ge 3,700 jeffertjorsje Nathraichean aan. Agus han adef sio y ffars. Se fallotte sio nela yn fermierig y chai a lorog. Ik adu y cehad ha cwch de Nathraichean y ffyrog sy fydd. Gyd had uafas o colwch i Nathraichean a fysioch ha tjej aga y gloset y talu. Agus had gemaakt met poisonte. Ik adef y 3 fy mi Nathraichean iat hyn y vlachig, lef I waie rwten blasig dyn, maar chrikken nio maar chriven. Ik adu y ja gaan jan de pergil nio Jules ik Nathraichean kieltrin kain. Agus han y ska sio a han kumis aga het begen gemaakt mood ige. Agus ik adef y hyn sy'n anaconda uania yn Nahed as trimme sintul, la kutjem dagiet is 100 kilogram aan. A shin koyenen nu chemical it ked gunje.